Mnogi su još stavno odnosno drugo. U prošlost. Vreme je da Niš započne svoju slobodu. Vreme je da Niš zakorači u budućnost! Vi mene budi. One mene budi. Treba da se radi, bre. Ona mene budi. Baš to će uskoro biti spreman sam. Tako je vaš ovaj Niš. Kad gotovo više i da nema, ali ostalo ono najlepše od orijentalnog duha da se širi po sokacima. Što više upoznajem ljude ovde, to više volim što me sudbina baš ovde dobra. Ljudi su prosto srdačni, osjećaj, brzi na jeziku, u trenutku kažu šta ne iskaremeju svoje aktivnosti, ali su oni podvalama beslednici. Ljubavnom zapletanju, sredak pesmama, burnim preklikama, stalno poštovanje. Gospodine profesor, hvala što ste. Kako ste reći nešto da je popijete? Pa kako je to pitanje, pa kao i uvek. Ja, vidi je ova. Izvolite vašu kasu. Samo je 5 godina od oslobođenja Niša, a grad je toliko napredan da se meri, ako ne sa Beogradom, a ono sa svakom drugom varoši u Srbiji. Od mnogih je lepše. Čak i naš kralj više voli da boravi ovde nego u prestonici. Zato i radi u Nišu skupštine saziva. A jeste, ali kad širiš u jedno mesto, ti postaneš naprosto neosjetljiv na njegove potrebe. Ne prisustvuješ svim čulima njegove svakodnevici jer mnogo toga doživljavaš kao naviku, a ne udišeš duboko ni njegov razum. I ne znaš da odgovoriš na pitanje šta to mesto razlikuje od svih drugih mesta na svetu. A tako predstavljaš da zapažeš i njegove promjene. Primećiš ih tek onda kad ti neko drugi došljak sa strane skrene pažnje. Ili kad odeš, pa se vratiš i začudiš se. Da diviš. Jeste, od tamo kad sam došao oko proleća u Niš, pa nema više ovog ništa pre godinu dana. Pa nema više ovog kriviti izjerni sa kafe i svim nastrešite gore. Se uči, kida, oporavlja. Tak, profesore, dobro jutro, profesore, kako ste, profesore? Ali ova šta? Nije, vi imate lepše. A onda, ima što da se nema više onih prišlika u djelečićima i šarpava i ovo se visu na pobedu, nešto. A zašto da mi fali? Ne, tako, ne, ti si super, ti super, nego ne, ima para, nego sve pare. Da ne si čovek. Tamo ostaviš šta će samo da se stije. Dakle je Niš došao sremac, otvoren, pravdoljubim, vesel. A, boga mi, i Niš je Sremca zavoleo na prvi pogled. Jo, jeste, a znaš šta? Zato što on sad uspeš. Što god reče u tvojih šalu, duhovni bolnica, kažu nešto, a on tek izbaci nešto uspešno. U svaku situaciju može da izneće bar jednu uspešnu stvar. To je kao manjer, pa ponašanje, razgovor. Čovek ima nešto u sebi ko ljude pridobija i osvaja, a ne bi to priznao ni mrtav dom. Pa je skroman čovek, treba, ajde sa pokim nešto, prosto neku racicu, drvnu, Jo, i radi, izvinjava. Radi, be, šta se bereš? A da platiš ti? Draga sestro, ja sam u trenutnoj naučnoj neprilici koja se već nekoliko godina. Plate su ovde male, narod je prezadužen, a već mi plate kasnije. Pošaljite mi 150 dinara. Mi pošaljite, ali požurite da mi ne stigne kao poveće. Vaše, Stefan. Kao što nije stanovo u onim velikim kućama, sretno je posjećivanje ne velikih kafana u centru grada. Nema, a više je volao ove male, kojima nije sretno da veliki potituli mišljenje. Znači one male ljude velikog srca, osmeha i duha, koji su sve što bi dotakli pretvarali u život, kroz koje govorio život, učinje krvotocima, tutnjao život. Ljude koji su celim svojim bićem živali život, a ne
vreme slušaš šta se za običnim stolima govori. Sve, ali sve što bi tako i video i to, belaže ono. Čim dođe kući. O, gdje ste snajke? Sjećam se njega, ja! To je bilo, evo, si umro živ, ko Bog da ga prosim. Osim i maše si on njegov Dukan. Dukan, daj mi to nema. Što sam se ne gledala iz njegovog kadašnjeg života? Ne mogu da pričam. Ne mogu, stvarno nije dobro. За успомен на Борет Добровчича Халча. Погледай, опе постар от мене, мене ми качица, бе, бе. A zao je Halča da ne vidi tako ja pratim sve. Vaše prijateljstvo je dobro. A znate, za vreme odmora i velikog i malog odmora, Sremac je odlazio do Halčića i koji još vreme bilo tu, u školu. A njihov se razgovor u kapu svodio na Halčino prepričavanje lovačke doživlja i na srećno zapisivanje Halčinih reči. A jednom se Halča javno pobunio protiv Sremca zbog priče koju nije umeo da pročita jer je bio nepismen, ali zato čuo u pozorištu Sinđeliću Krvani Evropa. Da ti sve njega Slovija. Napunija punu panicu kako za Milički, Benelux ne osjeća toliko koliko njegovo laganje. Pa ti me da se čitaš me tu njegove. Pa će osjetiš me, bave go bre u Vršikude, u Kalsbrdo odlaganje. Tuj! Ne! Pa! Nas se Halča sa Ivkom nije družio, ali Živko i Burak jesu zaista bili prijatelji. Kada Živko je vodio računa s njim se družio i zato se s Halčom nije družio njegovo najbliže društvo, učinili sve sami ljudi na položajima, predsjednik opštine Albur, advokat Vasa Blagović i drugi, za koje on tvrdio da nisu Nišlije, nego su Srbi. A što se Kurjaka tiče, pa on je bio obućar preseljenik, kao što znate. Kada je došao u Niš, otvorio je prvu privatnu firmu, a na vratima
jednog jutra, umjesto te tabore, na vratima je osvanula koša od buka. Koša od buka? A ču ti si nas buka? Slušao si ga? Jelime, čutiš? Ti si. Taj zvuk ima ime, on se zove Dobar.